Табу заехать. Давай. Jaan Paku, üks pool. Kõik loomad nii väike, et sa saad aru, et see ei ole killu. Ugo, mine pane, võrra lööd. Ei, see on üks Martin, mine kasti, Tamir jääb üksi taha. Artur võib pakkuda. Martin, löögi koht ju. Martin jookse ette, poiss, täiesti ette, poissi Martin jookse. Juba läks. Вертиков по флангу!
Иди, и он набил, папа, и он набил. Дима, Jan Gysi! Artur, Gysi juba! Kinni ei pane ennast, Marti! Kinni ei pane ennast, Marti! Марти! Марти! Не уходи далеко. Ау! Повыше, повыше, повыше. Прямо я буду. Давай, не давай. Хорошо. Давай. Все правильно. Оттуда. Повыше, не надо. Иди, ты что, 10 метров еще. По флангу кинь еще! Тихо, тихо, тихо. Ты бросай! Бей, боль, да? Коробку. Все хорошо у вас. Держи лицо, Крась, лицо.
Jaan kaasa, üles, Jaan! Villem, ära mine! Хорошо, Витек! Jaan järgi! Teeme nüüd cutback! Sinust teeme kea vahele, Ugo ootab! No läks selle liini taha! Läheb üle pea, Ugo, üle pea läheb. Artur, sulle vaata. Timur. Ugo, tule võtta esimene pall, ole mängija ees. Konkreetsus. Läks Ugo. Tule Ugo. Yes, Ugo. Давайте, они устали, ребят. Timo, mine üles, proovi. Оп, хорошо. Давай. Jaan tee kiire. Timo ootab, Suuri on 2-2 ees. Давай, Артемий. Опа, молодец. Läks Timur palli peale. Давай, Тимофей, давай. Suur, mine ära, Suur. Ugo, tule ära. Steven, 32, Artur 32. See nüüd cutback paku. Jaan paku, Jaan, ole mängus. Timo ootab taga postis ju. Aitab!
palju, Ugo! Давай, Даня! О, хорош! Красава! Давай, давай! Хорошо, хорошо! Артемий! Красавчик! Ugo tule ära siia. На дальнем, Соня, замыкайте дальнем, надо перестать. Mine Martti praegu! Üks ajal, Artur pakub! Накрой его! Ugo tahab ju taha! Давай, Слав! Ну! Ugo jää sinna! Suur, mine sinna ära täiesti äärde! Veel, Suur, veel täiesti sinna ära! Suur, mine veel! Veel! Suur, veel! 5 meetrit veel, va? Обязательно второй мяч смотри. Pool on mängitud. Diima! Rahu, palju vaks! See sulle tuleb. Kiire, Timo läheb juba! Падайте! Артемий, и пошел вперед, Артемий! Давай! Timo läheb, Timo! Быстрее, Вова! Спокойно. Артемий, давай! Ei! Iди! No Timo läheb. Aga te olete valmis ju? No ta ei saa midagi nagunii aru ju. Dima, иди тоже. Ugo. Пусть он кидает. Ugo on juba, Ugo läheb, Ugo pööra ennast ja läks. Кого держит? Сейчас здесь можно спалить.
Hugo veel. Steven järgi, Steven, see on liiga laiali praegu. Martti paku, ei jookse ära, Martti ei jookse ära. Mängi, Hugo ootab! Hugo laius! Filipp kohe valmis! Vaata Tiiva, koridor! Ja paneme Tiivale! Парни, пропишитесь, говорите между собой. И дальше на Говчика. Ja Steven, sinu oma Steven! Tule Steven! Раз, смотри, Тимофей. Suur! Tule lõpuni! Хорош! Вика, молодец! Artu, lasku täie paneb otsa sulle, Artu püsi juba. Jaan Tiima, teie pall peab olema. Hästi, hea võits Jaan. Marti läks, Marti mine! Sa oled ainuke vaba praegu, küsi löögile, Steven löögile, Steven lähemale. Tee kiire, Tami! Stopp, ole kahe vahel oled, teeme hakkame saama. Kiire, Filipp! Mida ei tee? Тебя спокойно! Опа! Давай, Тимофей! Tiima on üksi ju!
Timo tuleb. Philipp, anna palli, anna palli, vaata. Timo. Jaan, vaata kui ruum tekib. Timo, еще. Johan eest ära. Tõuse veel. Johan, kõik ei saa samale liinile küsida. Martti Paku. Simu laiuse puudu. Nüüd Johan saad üksi. Johan, ära võta endalt ruumi ära. Mängi Timo, juba pall seisab ju. Artur on ju, mida me ootame? Johka ei tii Steven, noh. Johan mängi 80. Tuleb pikk Timo ja Steven ja Artur ja Timo, pikk tuleb. Johan, mine liida. Hakka tõusma, Philipp, tõuse ise jalaga. Tõuse nii kaua, kuni saad. Ugo. Tuleb sulle, David. Steven, võta palli, David. Damir on, leia Damir. Tõuse. Филипп, Paku. И сразу сыграли. Давай назад. Ugo läheb. Viga ei tee. Ruttu nüüd. Johan tee kasti Tiimo peale. Hiljem ole valmis.
Läks Viljan! Üksi, määrä kiire. Samir, küsi nüüd. Смотри, Артур, по центру идешь! Бежи! Бежи, дай туда! Артур, удар! Молодец! Вот, давай. Назад! Samir, mine ütle. Timo, sa oled täiesti üksi. Timo, miks me ei mängi sulle? Oh, küsi. Hea Ugo on keskel üksi ju! Ugo on ikka keskel üksi! Давай! Терпи, Артемий, терпи, чуть-чуть осталось, 2 минуты. Терпи. Потерпи, Артемий. Ugo, mine üles, mine Ugo üles, Ugo! Kiire, Philipp, kiire! Läks ju! Küsi, Jaan, küsi keskel! Philipp ka, mine! Kõik, lähe kasti! Philipp, mine nüüd! Timo, küsi järsku! Это судья притащил. Судья это сделал. Тайм-аут сделал вообще неправильный. Угловой из-за этого. Он за кого вообще?